Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Nitwa Gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa rubanda. Niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano. Reka twongere tubasuhuze mwe mukomeje kugenda mudukurikira muri hirya no hino mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Nkuko mubona rero turi kuri Ero Yacu TV, tukaba tuje mu mwanya w'amakuru abagezweho cyane cyane mu ikipe ya Rayon Sport. Turaza guca mu bakinyi bakomeje kugenda babwirwa yuko kuguma mu ikipe ya APRS bikomeje kugenda bigorana. Ugezweho kuri ubu cyane cyane ukomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport bamwita Kwitonda Ale Baka, nyuma y'uko ikipe ya APRS imubwiye yuko agomba gushaka aho azerekeza umwaka utaha. Abantu bamwe muri Rayon Sport ngo batagiye kugenda begera Ale Baka bamubwira ko mu ikipe ya Rayon Sport bishoboka ko yahabona umwanya. Nagari Kwitonda Ale Baka gusa ukomeje wundi kugenda avugwa mwita Buregeya Prince. Uyu nguyu nawe akaba ari umwe mu bakinnyi ngo bakomeje kugenda bagibwaho impaka muri ikipe ya Rayon Sport barebera hamwe niba uyu Buregeya Prince bashobora kumuzana mu ikipe ya Rayon Sport. Uretse kandi Buregeya Prince hari n'abandi bakomeza kugenda bavugwa. Ibyo byose tukomeza kugenda tubigarukaho hano kuri Ero Yacu TV, by'umwihariko kuri wakoze subscribe ariko kandi ukibuka no gukora kukazogera aya makuru n'ahandi uzigera uyakura nta nubwo azigera agucika. Uwitwa Pichu, uyu nawe akaba ari umukinnyi w'umurundi bamwita Nshimiyimana Ismael Pichu mu ikipe ya APRS, yamaze kumanikira iretere ibabwira yuko biramutse baye byiza bamureka akajya gushakira ahandi akaryo. Nagari Pichu gusa uvugwa gusohoka mu ikipe ya APRS, uwitwa Bizimana Yannick, uyu nawe n'undi mukinnyi ukomeje kugenda avugwaho kuba yashaka ahandi agomba kwerekeza mu ikipe ya APRS. Gusa kuri Bizimana Yannick ho ikipe ya APRS iti turaguha amasezerano ubundi tukohereze epfo muri Marine. Urenze umureyi usenga Imana tumuhawe n'Imana, Imana irakiza. Si ibyo gusa kandi turakomeza kugenda turarandi makuru akomeje kugenda avugwa. Turerekera mu ikipe ya APRS, ahangaha naho bikomeje kugenda bicika nyuma y'uko ikipe ya APRS yifuzaga umukinnyi bita Bernard Morrison. Kuri ubu ngubu uyu mukinnyi ngo yaba yamaze kubatera umugongo, dore ko amakipe agiye atandukanye harimo n'ikipe ya Gor Mahia ngo nawe yaba yamaze kwerekeza kuri uyu mukinnyi bagira ngo barebe uburyo uyu mukinnyi yabasinyira. Ntabwo ari we gusa, turakomeza kugenda tureba n'andi makuru agiye atandukanye cyane cyane, ariko turaza kuguma muri ikipe ya Rayon Sport tureba byinshi bikomeza kugenda bivugwamo. Tureba abakinnyi b'abanyamahanga bakomeza kugenda bavugwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Kuri ubu undi ukomeje kugenda avugwa ni rutahizamu wa Gor Mahia wafashije kwegukana igikombe cya shampiyona. Kuri ubu akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda nawe bavugwa muri ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Reka tugaruke mu kanya turebera hamwe aya makuru yose n'andi tutababwiye n'ahandi rero ugomba kuyasanga atari kuri Ero Yacu TV, by'umwihariko kuri wamaze gukora subscribe ariko kandi ukibuka no gukora kukazogera nkubwira ko amakuru nkaya ntabwo azigera gucika. Majyepfo na polisi y'igihugu abona abahamya, iyo nibutse uwo mutaga nikora ndata Imana. Ukundare yabakeye ku mubiri no ku mutima. Uwo akaba ari umuhanzi bita Leo ati ukunda Leo abakeye ku mubiri no ku mutima, akomeza kugenda yibutsa abantu amateka by'umwihariko ariko agaruka ku ikipe ya Rayon Sport ya 2012-2013, ekipe yatwaye igikombe iri Nyanza iri kumwe n'umugabo bita Mulenzi Abdallah. Ubwo abantu bakomeje kugenda baherekeza iyi kipe, mwese mukomeze kugenda mugubwa neza. Mbesuraho mujema na Kasimu na Tanazi yeka ijuka hajira
ntabwo ari mwe gusa nkomeza kugenda nsuhuza cyangwa se abantu baherekeje ikipe ya Rayon Sport bayikura mu mujyi wa Kigali bayerekeza i Nyanza, ndabizi ko byari ibirori, ahubwo n'abantu barebye ikipe ya Rayon Sport igikorera kuri malaria kabisa, bahatambika utuntu tw'utugozi, abantu mwakomeje kugenda murebera iyi kipe kuri malaria, namwe mukomeze kugenda mugubwa neza. Ubwo n'abantu bagiranye ibihe byiza n'abatoza nka Bara Urushungu n'abandi bagiye batandukanye. Aba ba Lawrence Webo ni umwe mu bakinnyi, nubwo ari umutoza w'ikipe ya Rayon Sport ariko ni umwe mu bakinnyi nabo bakoreye kuri malaria, bazi uburyo gukorera kuri kiriya kibuga byari bimeze, n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo abantu mwese mwarebe ikipe ya Rayon Sport ikorera kuri malaria, mukaba mugikomeza kugenda muherekeza no mu nzove, reka mbabwire ngo muraba no kubahwa. Nurenga ikabaruzuze bagore, wati nurenga ikabare usuhuze bagore, umubwire uti Sina na Jojori n'abapolisi. Ngira ngo nyine abantu murayizi ikipe ya Rayon Sport kabisa, abantu babonye Johnson Bagore mwaka wa 2013. Uyu ni umukinnyi waje mu Rwanda, aje mu ikipe ya Atraco, ngira ngo mwakomeje kugenda mumukurikira. Umukinnyi wari waritwaye neza mu gihugu cya Uganda, aza mu ikipe ya Atraco ya Sam Simba, gusa byaje kurangira nyine mu mwaka wa 2013 aribwo uyu mukinnyi yakoze amateka akomeye cyane, ubwo yari ari mu ikipe ya Rayon Sport. Ubwo uyu mukinnyi yatwaraga igikombe cya shampiyona ari kumwe n'umutoza Didier Gomez Daloza Umufaransa. Imana ikomeze kugenda imuhe iruhuko ridashira, kuko kugeza kuri ubu ngubu uyu mukinnyi akaba yitabye Imana. Ubwo reka tubone gusuza n'abandi bakinnyi b'Abagande kabisa bagiye bakora ibikomeye mu ikipe ya Sport, barimo abitwa Bajyaja cyangwa se Jackson Magezi n'abandi bagiye batandukanye bakomeza kugenda babona dukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, barimo Michael Sam ndetse na Jimmy Kidega mu minsi yashize namubonaga mu Rwanda. Ubwo mwese mukomeze kugenda mukuganiza, reka tugaruke rero tureba amakuru atandukanye akomeza kugenda avuga muri ikipe ya Rayon Sport. nza kujyana i Kanombe twibire mu birere, tube baserugenda amahanga. Igikomeza kugenda kigaruka kuri ubu ngubu n'abakinnyi bamwe na bamwe bavuga kugenda basezerwa muri ikipe ya APR FC. Harimo abakinnyi bagiye batandukanye, harimo uwitwa Kwitonda Alebaka, akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeza kugenda bavugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Akaba ari umukinnyi uvugwa kuba asezerewe n'ikipe ya APR FC, akaba ari ku rutonde rw'abakinnyi 10 bagomba kuva muri ikipe ya APR FC. Shaka isaro ry'Inyanza, uretse kandi uyu musore bita Alebaka, akaba ari umukinnyi navuga ko ni umwe mu bakinnyi bitwaye neza mu ikipe ya PRS, kuko byibuze ni umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda babona umwanya ubanzamo muri ikipe ya PRS, kandi ntabwo bigeze bawupfusha ubusa. Akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda baheka ikipe ya PRS. Abantu benshi bakaba bakomeza kugenda bibaza, ese Kwitonda Alebaka yaba azize iki muri ikipe ya APRS? ry'Inyanza, Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi, cyakiritumwa. Kwitonda Alebaka akaba ari umukinnyi rero wamaze kubwirwa ko muri ikipe ya PRS nta mwanya akiyafite, yuko agomba gushaka ahandi hantu ajya gushakira akaryo. Ni mu gihe muri ikipe ya PRS akomeje kugenda havugwamo abakinnyi bagiye batandukanye, aho uvuga ko uyu Kwitonda Alebaka ashobora gusimburwa n'uwitwa Tuyisenge Arsene. Akaba rero bashobora kubisikana, umwe yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, undi yerekeza mu ikipe ya APRS. Tuyisenge Arsene ndetse na Kwitonda Alebaka ntabwo aribo gusa, kuko muri ikipe ya APRS akomeje kugenda havugwa n'undi mukinnyi w'ikipe ya Kiyovu Sport, uyu bakaba bamwita Fodouard Mugiraneza. Akaba ari umukinnyi usanzwe ukina gatandatu muri ikipe ya Kiyovu Sport, akaba ari umukinnyi watangiye kuvugwa muri ikipe ya APRS umwaka ushize w'imikino. Kuri ubu ngubu rero akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bavugwa muri ikipe ya APRS.
hakaba kandi amakuru akomeza kugenda agera kuri Rayon Yacu TV yuko undi mukinnyi ukomeza kugenda avugwa mu gusohoka muri ikipe ya PRC bamwita Buregeya Prince. Uyu Buregeya Prince we yandika ikipe ya PRC ayisaba yuko igihe abona yuko kigeze yuko ikipe ya PRC yamureka akajya gushakira ahandi akaryo. Nyuma ko ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda abakinnyi benshi basoza amasezerano barimo abitwa Bangendahimana Eric, kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport ikaba ifite ba Myugaro Bitima Isaac ndetse na Nsabimana Aimable. Kuri ubu ngubu biravuga ko ashaka kwiyongeramo witwa Buregeya Prince akaba yaba umwe muri ba myugariro muri ikipe ya Rayon Sport, nyuma yuko mu ikipe ya PRC uyu Buregeya Prince abonye ko atari gukoreshwa agasaba yuko yakwigendera, dore ko mu ikipe ya PRC kugeza kuri ubu ngubu hakomeje kugenda havugwa n'ubundi kugaruka k'umukinnyi witwa Benjamin. Mureyi usenga Imana tumuhawe n'Imana, Imana irakiza tuyishimire. Abandi bakinnyi bakomeza kugenda bavugwa mu gusohoka mu ikipe ya PRC harimo witwa Bizimana Yannick. Uyu nguyu we ekipe ya PRC ikaba yaramumenyeshe yuko igihe yakumva yuko agishaka kongera amasezerano muri ikipe ya PRC yakongera amasezerano akamanukana n'uwitwa Mbonyumwami Taiba bakaba bakwigira mu ikipe bita Marine. Nagarbo gusa ariko witwa Ismail Nshimimana Pichu uyu nguyu nawe n'umwe mu bakinnyi ko batishimye muri ikipe ya PRC, dore ko uyu mukinnyi umwaka wa mbere ukigera hagati muri phase ale yahise asaba ikipe ya PRC yuko yazamurika uyu mwaka w'imikino urangiye agashaka ahandi hantu yerekeza. Uyu Nshimimana Pichu akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bavuga ko basohoka mu ikipe ya PRC nabo bakajya gushakira ahandi akaryo. Abakinnyi ni benshi bakomeza kuvugwa mu gusohoka muri ikipe ya PRC, cyane cyane aba bakinnyi bakaba ngo ari uko batishimiye ikipe ya PRC batigeze babana neza n'umutoza bitatse Eri Forge, batigeze babona n'umwanya wo gukina muri ikipe. Dogora bega mitara bayobora amajyepfo na polisi y'igihugu abona. Uretse kandi abo bakinnyi bakomeje kugenda bavugwa, undi mukinnyi ukomeza kugenda wavugwaga mu ikipe ya PRC bamwita Bernard Mosoni. Uyu nguyu rero akaba ari umukinnyi w'umunyegana wakomezaga kugenda avugwa muri ikipe ya PRC. Kuri ubu ngubu hakaba yongeyemo ikipe ya Gor Mahia mu makipe akomeza kugenda amushaka, nyuma y'uko ikipe ya PRC yakomeje kugenda yifuza umunyazambia ariko bikaza kurangira ikipe ya Simba Sport Club nayo ibaye imwe mu makipe akomeza kugenda amushaka. Mu ikipe ya Rayon Sport akomeje kugenda avuga kandi rutayizamu ukinira ikipe ya Gor Mahia. Turibuze kugenda tubabwira ibyo mu kiganiro cyacu cya kabiri, twaba turibuze kugenda tureba amakuru yose tukaza kuyabavira imuzi. Si ibyo gusa ariko bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Mbesura umujema na Kasimu na Tanazi yeka ijuka hajuraho mbengarambi uragwa butugomezira urutieri Amakuru rero akaba akomeza kugenda aba menshi cyane cyane muri ikipe ya Rayon Sport. Mu bakinnyi bakomeza kugenda bavuga kwinjira muri ikipe yambara ubururu n'umweru, gusa nyine abazava mu ikipe ya PRC nkuko twakomeje kugenda tubigarukaho hakaba harimo abasore twakomeje kugenda tugarukamo, hari uwitwa Kwitonda Alebaka ndetse n'uwitwa Buregeya Prince. Ni mu ikipe ya Rayon Sport yamaze kugenda itangaza yuko abakinnyi batakoreshwaga mu ikipe ya PRC, abakinnyi babaga ku gatebe, abo ngabo nabo itakibakeneye. Ubwo byumvikane ko rero komisiyo ya recruitment mu ikipe ya Rayon Sport irimo umugabo wita Migambi Gerard ndetse na Kayiranga Jean Baptiste, akaba ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda bavuga yuko abo basore bombi yaba Buregeya Prince ndetse Alebaka ko ari bamwe mu bakinnyi beza ekipe ya Rayon Sport ishobora kuzifashisha umwaka utaha w'imikino. Utisina na jojori n'abapolisi Kagere na Jacques shuti ntibahusha. Ya ni byinshi cyane bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Isaro ry'Inyanza nkuko umuhanzi bita Leo akomeza kugenda abitangaza. Ubwo nyine ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport icyo musabwa mwe no gukora subscribe ubundi mugakora no kunzogera, ubundi amakuru yo mukajya muyakurikira hano gatanu kuri gatanu tubabwira abakinnyi ekipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda yifuza. Ubwo byumvikane ko muri Kiyovu Sport nabo bafite ibibazo, kutakaza Mugiraneza Frodouard bagatakaza Niyonzima Olivier Sefu.
kuri ubu undi ukomeza kugenda uvugwa n'uwitwa Richard Bazombwa Kirongozi ushobora kwerekeza mu ikipe ya polisi cyangwa se mu ikipe ya PRC. Gusa ekipe ngihabwa amahirwe kuba kwegukana uyu Richard Bazombwa Kirongozi akaba ari ikipe ya polisi, ariko kandi ikipe ya PRC ikabashyizeho ikipe ya Kiyovu Sport ikabashyizeho agatubutse ku ikipe yaramuka yifuje uyu mukinnyi kuko agifite imyaka igera kuri 2. Undi ukomeza kugenda uvuga mu gusohoka muri ikipe bamwita Bayo, tubuze ukomeza kugenda tureba iby'abakinnyi bavuga gusohoka mu ikipe ya Kiyovu Sport. Iyi niyo yacu TV ngende Modric, ciao ciao.